Ner mala Kenyam, kana zala konti lianka rois ne gwasa me Nuer online TV channel. Te kon kaler mi jadid magoro ba jaling ka kwi kuma kirma yadit chalarano shi European Union needing kon tinte tingwe kamal laji international community kel gaji United States waken chika wure which ka juba chika roik kirma yadit ko dega jeka Dr. Riek Machaten. Na me breaking news mu kan wara dialan wo mishiro laden teme chanyu dan gwan wo South Sudan chebete kamal ke chanyu da gwan wo en Dr. Riek Machar yen dana yen kaje shaken chaje yen kongot bana right me bana jeling ka do badana chailat kaje netin kontin chiwen winami tin laji Africa Union no European Union ka ta dana chikari ka mo chikan gwi kaje teka me jiram jidit kan Nuer online TV channel go rejen o jinder subscribe ka de notification bell de jetwan kan o de share de jatobi ka ler dan latke lere me go re liang shit kaman chala yene won go rejen o brand be jelinga gwa kamana na chalat shikuma kirma yadit che kuma European Union chikan peno jekan ka Dr. Riek Machar me gejen o na me go re liang latok ko entema kan de ala kontila jit diplomat okay shikaji United States kanajan kanaji European Union shigaji an lo shikan wure which ka juba dob dan o karwi ka juba ka je o ken bu ko jek ka Dr. Riek Machar kana dob dan dong de roi ka sel paket ma yadit ka je ka dob dan de mal de jeno no an mal dan an gor ke de no atako dob dan de ko de kap chonga je man ci sel paket ma yadit de tok kano en Dr. Riek Machar der bararadi ka der lo yu kam de di ka ta dan en chajalat ke je ere dol kana mo ka dob dan chalat ke je chalado government deny European Union special representative request to visit Dr. Machar waken chaga peno de ka je ka Dr. Riek Machar kan it kontin la ji European Union ka jan lehra mani lehra ku kon le linga no la European special representative waken letken ko of Africa ko de maldere benten Dr. Anete Weber shewore wi ku juba ka changa wel ka pay ngwaron kina dangaro jan dangaro wi diech no shuwa wana no barait ke kirma yadit ka do badana de ka je ka Dr. Riek Machar ka je gwad dana chaje yenten dono chaga pino de ka je ka je no karoy mishalat gwasa me wa do badana cha shega me mishal Dr. Weber do badana cha pino de ka je kana Dr. Riek Machar ka je wajen chala dan wo chilo de che je ga long no wajen che oje kan vice president Dr. Benjamin Bolmel kan information minister Michael Makuei wa kan eden content wa rajamo wa jalar no telegram bi je ka Dr. Riek Machar ne mi chaje kon investigate ke chaje look mi chaje kul je no je ne tele je dwar katin kon lat ko dien e ba je kul lon ke ba je kul no go werar ga cha rajamo chaje kwene no ka do badanan ci selpa ke ma yadit che je ka je kan ji European Union men chalar gwaz me ji European Union ci kala no ne ano bane peno jegne ka Dr. Riek Machar jenena me yeri South Sudan diplomat kane international community ano chikarodin billing wajen tuk wede ka jegno no ko en self ke yadi teleje chuong ko de kan Dr. Riek Machar de kan peno dereje Canadian kon tida diplomat tin jen win to goal so ko kujamo cha self ke yadi chaje ko dwer redul ko manana cha dula wale re wi ka juba men biya kula ngai yene ko la Nuer men biya ngajen tema men le rode biya ngaje gwanu pene Dr. Riek Machar wo bo berar ke baje loin ke china bi je kaje ne menyu je gwanu wo tiriyang mediteten men de kon kula tiro dan jene mike ko kenen wo cha Dr. Riek Machar cha je lunya kirma yadit no ko do badana lin kon jen tema ala far kol awa je ndam ba kwanya la first by president mutok right to dan ne mu right kon ne no kana me wa yarati dialan kontin de maldar ben kaje ray wech ka South Sudan tele do me de South Sudan der te kamal kaje abakene shi Dr. Riek Machar bi no male tanka koron kin dangra wal badak Dr. Riek Machar no bi mal bedetin Dr. Riek Machar kene dialati telat ko wo ke Dr. Riek Machar wa ken tele ka lo dere mal kana mene no European Union kaji United States ke bon diala ko ken yigani Ramadan en gor ken obi malam bilat Dr. Riek Machar but kirma yadi chena che ke mislead chene de kontila international community che ke mislead
ano ko lat kene gwanu Dr. Machar ba jelun anyok ala crime cho comedian tema michi jien ka ne de kontin tungot pindien che ne de kontin la diploma ni ano ran michi jien goida dien ka che ban goido ka bi peno jega ka ramadan gor ka point wati krek ko onjen sibene ken ko be ken bulon that moment ba de na je ka je de ta pola point de jangach de ta ndam te ka je reti jien de jangach but muk pen ka mi pen ka o de ka je ka Dr. Machar wi min da te ka mutuo ka Dr. Machar michi ken gor no ba jangach name akel mugoro ba jangaji nono so Dr. Bolmel wa Ramadan in la late government delegation Ramadan right ke netin kontila European Union ke Ramadan en ku obnaje ke Dr. Machar Ramadan ku je lokke Ramadan ku je reject so it mean that Riek take Bolmel ke ne Michael Makuei ala point de self ke ma yadi chetelwang men biya ko ngaje tama selbe ke ma yadit te telwang ala kuer che je kam Bolmel ene milat kamo e Bolmel bi ladona ngada je gwanu ala GSPL mayo kin wer kon chaga pele men point wuri shala par kola me gira on ba vice president ba e ba je kam gwa Dr. Machar ala vice president beje longa ne me GSPL mayo de ni kerial karori ne kam so men biya ngaj everybody ready in tama ko kwerun mi chaje yen pen jo jing na ka je ngum mu kulo ngod jor telm de dien mo ngod jor men la naru kulu yakka joga je o Dr. Machar che ak 7 o bete kut enemy kede nu gwantera e tele deñ mu tekaja ne me jena dana moch a selbu ke ma yadi moja chance ban men chalat aji ko tore ka western bargazal gamen danan to ka GSPL mayo ka great apna state la de niken wona ka western bargazal cikala no mu e ken chaje lunyen Dr. Machar ajeno telm rodien mreten betena korten requested an inshallah the international community cikala no ka de ni Uganda ka woy ke rewich men bunga ke ma yadi den tam ka Bolmel ke Michael Makuei lo awodi de ni Uganda ka da wich anyok waken yerkena mar nan to kam so Sudan ken wi diala ko ken ko cikan ngo diala kontin de malder ben ka wachi kirka chaka violate kan dial Ramadan luk mal ngantem Ramadan luk mal chi Dr. Machar Ramadan luk mal e kirma yadi chaja ngadi win mon already ano kirma yadi jarama jengne jen ma logo bu mal be bere wi ka so Sudan ban yok jegmu dien ka more information ka jen topic me biata mal